Ni to aparom chapang yong kan u Abel. Hani yo pio ya yung ya sem yong ki rengkat upa yong ki dang perkadu. Ye ka kam yo I ki yo iman bru yo iman long bru. Uni to u Adam u bru nang kong bat im akurim yong o kadang latong harem hani pot. Atu yo pio ukan yo ya kam ye ki pen arut ni kon yong o. Kan hemu muku ya memang nang lem. Tadi yuniu muku bat yoman unong rep udai rep jhur bat udai penmi iso ikba. Tiatuan hi u Adam yo ikam yukon yo u Abel. Abel hemu danger yang manang selemas. Waro ukan u Abel demi ina yung yongki yo ile jar itho laki lakhan ni. Ukan udaleu yo man unong rep yo la rep ha te kpir awal pengkre upau yo usri isumar ya te kpir. Da yo pipo ukan man unong rep thungu bat pen manu i johori jeb. Te ukan dapat yo yani kpir yang o yo da sedang mi iwang da sedang mi ipatho da sedang mi ipudina da sedang mi yanem am te ter pendap da jingkemen yo. U Abel udaleu cha poklo bat le ibom ye mesi belang yang o. Te archana pi mesi belang hani por to dang em mecha poklo dang latho ki dang persngai pen pelungu ye ki. Te yo pi Abel tai da yo cari mesi cari belang. Kan kita ipasi emu yu belai. Nela ibuhun nela ibelang toto. Te ukan hani udah poyu ra ute jhor yo le ngo yu blai. Tang ute ukan u iu i jhor i wadasa bat i jhor i wada kondem arben deu i bomedi iu yu blai. Ad da thangu ba ad ingo yu blai arben yu blai bom RM kopding hitei tho ba iu te jhor. Te Abel udah kabu da po ra u kon belang was ngai bat yo le ngo yu blai. Te blai u menda iu u Abel yu o te kon belang i was ngai bat iwa biang tam o snongo u yu Abel ni bah iu yau bahatam. Salam ini miau blai. Salam ini miau blai. Tak penjap ni. Arhai le antai trau blai kan. Han daman am tele ukan o da jing bisni yang o yo penyap yu Abel. Ta yap u Abel. Ukan udah peru le aman em hi yo le chayung cha tho em upao. Cina Abel. Tiba. Nama paito. Ngayo ya poilang wome. Tiba. Ukan de lenu ya jing sakhiat wa o apen yap puyung u Abel. Bad de lenu khmat yung Adam, khmat yung Abel. Te hanrei haperdi yung ite waro ublai na jrong yo bat eu ya nong yukan. Hawi por ublai ube yukan nakpo yung kpir napo yung te tho wa chongi bat penchto mu yo. Ani to ajing kut ajing khana chapang yung aporom yung kan u Abel.